titwelo na mavonelo ya wehe ka timhaka tihi kumbe tihi leti nga humelela ku hi nga va hi kha hi vulavula hi timhaka leti nga humelela a Joni leti ha ri ku mahungweni swinene ku fika na sweswi a swi tiveka ku ri i xivangelonkulu xa ku buluka loko ku nga va koho ku nga va ku ri yini hi ndlela yaleyo kasi yin'wana mhaka i ku namuntlha i siku leri langutiwaka tani hi siku leri ku lemukisiwaka vanhu mayelana na timhaka ta ntungu wa HI na mavabyi ya AIDS hi ndlela leyo laha ku vulavuriwaka hi timhaka ta ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na leswiya swa ku va vanhu va tsangiwa hikokwalaho ka ku va ku tiveki ku va na xitsongwatsongwana xa HI se namuntlha i siku rin'wana ra ku lemukisa na ku lwisana na timhaka toleto hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka miyingiseri wa mehe hi timhaka to ti nga mahungweni swinene ku nga na swiviko leswi swi kombaka leswaku ku na swiyenge swo hambanahambana swi nga tsakisiwiki hi xiboho lexi xi nga tekiwa hi un'wana wa valawuri ka Eskom ku va va hetela va tikuma va sukile entirhweni wa vona a handle ka loko va tlhela va kume kumbe va sayine contract leyi va ngeteri ya malembe yambirhi ya ku va va kha va pfuna Eskom ku va yi kota ku hlakarhela eka ntshikelelo leyi yi nga eka wona se tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa toho kusuka ka wena kwala u nga ningisela u ri koho na tin'wana leti twaka ku a hi ti tivi yin'wana mhaka leyi nga mahungweni swinene muhumelerisi va nge va yi sale ndzhaku i timhaka letiya ta ku va ku langutiwa ngopfu ka timhaka ta ku minkarhi ya ku xavisiwa ka byala la ku vulavuriwa ku hayi ma 12 swa yima va la ku fambiteni pfhumba rero muhumelerisi ve le ka yona kambe hi nga tsakela na ku twana le ka wehe ku wehe u ri yini ka timhaka toleto u nga tsakela ku swi vona swi famba hi ndlela yihi loko swi ta ka timhaka toleto ta ku va ku langutiwe ngopfu ka ku hayi se nkarhi wa ku a swi yimi loko swi ta ka timhaka ta ku xavisiwa ka byala ku nga se ba nkarhi wo karhi tin'wana ta timhaka leti nga ta bula hi tona namuntlha ka Afrika wa vulavula na tin'wana leti wehe i nga na tona hi le ka 0860 002543 kiya u nga pfa u teka vayingiseri kwalano i twa ku i va mani va lava ku vulavula kambe hi ta va yisa moyeni endzhaku ka leswi sweswo vayingiseri wa Munghana Lonene FM hi vuyile aka nhlokomhaka kumbe eka mavhengele hi ndlela leyo i nkarhi muni 16 timinete ku bela awara ya 12 u nga yingisela na le ka SABC Plus tiyisisa leswaku u kuma xiyenge xexolexo xa ku vona leswaku hi ya ka SABC Plus u kota ku yingisela switichi swa radio swa Munghana Lonene FM na swin'wana swa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga hambi ku swa television mi vona nini ya tsakisiwa hi ku kwalaha ka SABC Plus wa kota na ku vona ku ya tikuma i kha i vona emzini zinsizwa hi leswi nga ni tsakisa na ku na kota ku ya tshama ni ti vonela comedy liya kambe hambiswiritano hi tlheleni mahungweni hi twa ku wehe u ri yini 0860 002543 va ri ku na buti Elvis la layinini na buti Elvis i nhlekani Hi Phalanga mi pfukile n'we hi pfukile ngopfu hi pfukile mi ri yini n'we buti Phalanga mina ni la ku ta kombela mani ku ri la ka hina la na xirilo hi lava va ta vekela mathangi ya mati ehenhleni ka muganga wo karhi la ka Mixiyani ma vona a hi kombela ku mi hi kumela lava ai hi kumela va korokela mati la va hi nkarhi lowo leha na mati yo fana buti Elvis a ni swi twisisi riqingho ra n'we ra tsematsema a ni tivi ku laha mi nga koho kumbexani ku nga ku ri na load shedding ke kambe a hi sunguriseni mi mi lava ku mi pfuniwa hi vamani va mi tisela yini va veke mathangi ka muganga wa ka Mixiyani ka muganga wa ka Mixiyani okay mathangi lama Phalanga khale ya vekiwile ya tshama ya chela na mati na kan'we se hi kombela mi hi pfuna hi voko ku ri why va mavekini mathangi lama ku ri ya tshama ya chela mati se ni ku fa yo fa la ya nga kona ma vona se hi kombela mi hi kumela vagiyani mi hi pfuna ku ri mathangi lama nga ma veka nkarhi lowu na mi twele vayingiseri wa mene na mi twele khenseri swinene 0860 002543 xikala vito nhlekani xikala vito i nhlekani tipfukile njhani pfukeni mi ri yini n'wene loko munhu wo ku tekela nsati a va ku byela tiso vuye u teki a yini mahlweni ai impela yini mahlweni mina ni concern hi timovha leti rhwalaka vana va xikolo especially vana va ku ya crash leti kumaka ku ti pa music ti bela henhla ti-ear drum ta vana lavaya a ti tolovelanga swilo swa ku bela henhla
antiku and Marcon. ni mi yingisele kahle ngopfu Antiku ni nga tiwa hi mani ku langutisiwa mhaka ya ku vana lavaya va onhaka tindleve. A ku na loyi nga ku wa swi langutisa ku vana va yena loko va khandziya movha leyi yi karhi yi bela music ehenhla ku endleka yini hi tindleve ta vona. ku na swiphiqo swo tala ngopfu kwala ka xiyenge xexo mi vulavulaka hi xona mi se swi xiyaku na loko va khandziyisiwa njhani vo tlhomeriwa vana va vanhu nga ri ko va hileswaku loko khumbi yi khandziyisa 15 a ku khandziyi 15 va nga khandziya va ri 20 va nga khandziya va tlula 20 swi tlhe swi nga vi nchumu ka lava tirhaka ku vona timhaka ta ku vanhu va hlayiseka magondweni a ni tivi na sweswi mi taku hi swona ku swi ta lunga kambe sweswo i swa vinyi va tithekisi na vatswari hi vo va nga tekaku xiboho xo lexo xa ku va yisa ku yini mahlweni. U kuma ku vatswari van'wana a va swi hleketi ku onhaka yini. A va hleketi ku onhaka yini u vona vana va hlekelela la movheni a ni ri ka siyiwani movha yi tele yona yi nga tlangi music lowu nga le henhla driver yi tsandzeka no cinca gere hi ku tlhomelana ka vana. Ene vatswari va pfumela sweswo. N'wana i ye xikolweni mara makumu hi swona. Ni khense ni twa mi ku loko un'wana kha ku tekela nsati hambi u vulavula ntiyiso njhani i nge wu teki mara swi fana na loko wa kha ku tekela nuna ni tshemba ku hambi u vulavula ntiyiso nako i nge wu teki hi ndlela mi le ntiyisweni hi swona. 0860002543 noko ra ku ya Afrika wa vulavula hi le ka mugara lona FM makomba ndlela ni ta ri teka riqingho leri ku ya mahlweni kambe endzhaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisiro mugara lona FM 0860002543 nongoroko i Afrika wa vulavula ka mugana lona FM swi tsundzuxa ku na n'wana ni rhumela ku hungula a ku mi khomeke kahle kwala mi nga kona ke ni ku hayi hi khomeke kahle mingisiro wa mehe swi lo onha ka siku ro sungula loko ha fika kambe hayi kusuka kwalano lava va nga hi hlayisa va hi hlayisile hi famba kahle ku kondla namuntlha loko se hi ta famba se swi vula ku na wehe hikwalaho nga ko byala vutihlamuleri bya leswaku loko ku nyika vanhu vukorhokeri va nyiki vukorhokeri ku tshembeka ku ya hi laha lava va ku tholeke kumbe lava ku fambaka na wehe va fambaka na wehe va lavaka ku u byi nyikisa xiswona hi ndlela yaleyo nongora ku ya Afrika wa vulavula ka mugara lona FM nga ri khale hi ta kuma tlhongo maka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi bula na sesi Chriselda mi ta ku byela to tala ku hi bula na vona hi mhaka ya yini kambe ka hi nga se endla tano a hi kumeni Ace Ndlovu hi twa ku yehe u angula ku yini Ndlovu hleka a hi pfuketi njhani hi pfukeli mi njhani pfuketi endi oh okay but Andy la pfuniwa laha hi mayelana na Mavonelo a tirha ka Department of Health ne ya Bushbuck Ridge yeah mi ko puthet ni mingiseri botomen ni mingiseri ku hava Department of Health a Bushbuck Ridge mbula Mpumalanga yeah okay so then I'm sure last year around October ku ri kwa 5 months notice ne yeah so until today angasikumalelo kuyeka Department of Health bayisa le ka GPF lo ka GPF bayisa le na le so man I kuma because emuntu so angakula ene lo ri so angakoti ku endla nchumu na so iso le na le kamali anga itirela kambe loko mo ku isiwa le na lembula loko mi ya ka GEPF va ya ka GPF ne va fika va byela leswaku maphepha ya ma helelanga loko hi vuyela hi ya le a tirha koho va ku maphepha va rhumelile kambe a swi koteki ku loko mi fikile kwalaya loko va ku maphepha a ya helelangi mi vheta mi sindzisa ku mi ma helelerisa mi ri kwalaya a ni ri swiyenge sweswo hinkwaswo i swa mfumo leswi vulaka va nga hetela va tirhisa ni ta swi vekisa ku yini va nga hetela va tirhisa tifoni ta kwalaha ntirhweni ku va va hlanganisa swiyenge leswimbirhi va hetelela hi ku vini va ku va ta va fonela then va ta install va hi commit point kumbe loko va fona ku swa ku un'wana va ku loyi a nga ni fayila a nga kona fambani ta lunga then u hetelela hi tirhisa tifoni va foro hi le ku lungiseni until today
Oh, okay. Ende ndzi No, vona so test ya ka lembe kufuna. a swi hluphi ma kota ku tsala email la mi va ku mi ri kona. Ti maka njani? Ni vula ku ma swi kota ku ma swi twisisa swa timhaka ta ku tirhisa ti-email n'we. Hayi a swi hluphi. Mi yingisela ka xiyanimoya ni ta mi nyika email address la mi nga ta rhumela vuxokoxoko bya n'we heta yi sala ndzhaku a hi mhaka yo hlupha yaleyo. Okay, okay. Kom papa ni khenseli swinene 0860 002543 a hi amukeleni Mahlawule nhlekani. Hi njhani masi? Hi pfukeli minjhani mi yingiseri? Hi pfukeli me ni lava ku kongomisa marito mantsongo aka Greater Giyani Municipality mayelana na service delivery leyi va hi nyikaka yona aka ward 1. Ward 1 hi le kwihi? Ward 1 hi leyi kataku no blue blank vater na Ximawusi. Vayisa lavayani loko na timasipala letin'wana kumbexani tiward letin'wana a va kota ku kopela ward 1, ANC a yi nga ta swi kota ku luza aka mihlawulo leyi nga ta va na yona because va hi servisa hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu. A ni a swi lavi ngopfu. Mi vula yini ku va mi servisa xiyimo xa le henhla? A hi vuleni a hi sunguleni xin'we va ndla yini a hi sunguleni. Mati hi na wona aka ward 1 ya tiboholi. Ku tisa mupani ku tisa mupani a hi Greater Giyani yana ni mahlweni xa vumbirhi. Ivi hi ta hi na xikontiri lexi va xi maintainaku. Xa vunharhu a hi xa Greater Giyani yana ni mahlweni. Xa vunharhu switarata va khulela lomu mapatini ku fikela n'hweti leyi nga hela va busy na switarata. Okay, sweswo swa vona Greater Giyani. Ya ni tata ngopfu ku khensa na tiwadi letin'wana a ni ta ku a va kopeli aka leswi ward 1 yi njeriwaku swona. ANC Mahlawule a yi nga ta luza. Mahlawule na swi twa ku mi le ku canvasseni kambe lima ni mi byela swin'wana. A hi tiwadi ti kopelaku a ni tiwadi ti le ka masipala wun'we a ku kopeli tiwadi a ku kopeli tiwadi. Swi vula ku hileswi a mi fanele mi byela masipala ku masipala a wu tirheli tiwadi leti hinkwato ku fana. Mi nge voni mina ni tshama ka ward 3 ni fanele ni ya kopela ku khuleriwa patu ni kopela ku yini hi ku patu ri khuleriwa hi masipala. Hayi mina no tata ku khensa. Ya mara na mi twa ku la mi ya kona hi kona ni mi tweli botwa me ni nkomo khenseli. Fambisa sweswi Mahlawule ma ni teka Masanganyi nhlekani. Masanganyi? Masanganyi minjhani? Ni pfukeli mi nkovona kokwana. Hi pfukeli ntukulu na swi tiva ku swi nga ndla hi nga heti bolo leri hi ku ni ya kuma nhlokomhaka kambe a hi ringeti kwala hi nga ta yima kona ni ta ku khomisa ivi ni ya kuma nhlokomhaka ta mahungu. A ni na ta nghena ka nhlokomhaka ni le ku yingiseleni ni na xiphiqo a ni le ku mi kumeni. A ni tivi leswi ku vulavuriwa yini a ni ngheni timhaka ta nhlokomhaka na ta rhekota xibizweni nga ni vula na n'wina ni le Midrand mina laniwa a ni le ku tweni ka nchumu a ni tivi ku xihondzo i xiphiqo xa xihondzo kumbe i radio ya mina yi nga na xiphiqo ke. Ma tiva ni tlana nini mi nga se tiva ku na xihoxo kumbe ku ha xihoxo ku na tindlela to tala leti mi nga ti tirhisaka Masanganyi. Mi nge foni mi ri Midrand mi fonela ku huwa na ku pfumela ku mi ringetile hi tindlela hinkwato ku ringeta ku la ta vona ku mi fika njhani mi yingisela njhani Afrika Wa Vulavula. Yo sungula ndlela leyi mi nga yi tirhisaka mi nga tirhisa xiyanimoya mi kuma xihondzo. Ya vumbirhi mi nga tirhisa SABC Plus. Ya vunharhu mi nga tirhisa DSTV. Se hi tindlela ta tinharhu loko ku ri ku mi ringete hinkwato hi ku hi nga vula ku na swiphiqo kambe loko mi nga ringetanga hinkwato hi nge vuli ku na swiphiqo. Sweswo kokwani swi lava yini swi lava loko munhu a va a ri kusuhana xiyanimoya na ri na thelevhixini kumbe ku ri na Wi-Fi ni ya twanana. Se masiku lama hinkwawo ni yingisela ku ya hi xihondzo xa 103.2 manitwisisa. Se mara ka swona mahungu ni matwini mara ka ndzhaku ka mahungu ni twi nongonoko se mi nghena mara kusuka kona ngheni nyamarisa sweswo a na ha twi nchumu ni rito va ni tima radio ku ningisela hi foyini ni tima ni tlhela ni layita still a ku endleki nchumu se ni ku kahle ni kumbexani swi vula ku hi nge swi tivi ku na swin'wana hina hi le Kruger
National Park n'wina mi le Johannesburg kambe lava vuthekiniki va ta landzelelana na yona hi ta twa ku kundeka yini khetseli papa ni khetsa swinene mina ni inkomo swanks sweswo swanks a hi tweni ni kuma ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bula na sesi Chriselda yimani ku byela katsongo ku hi ta va hi kha hi bula na vona hi yini sweswo hinkwaswo ni ta ku byela loko ni vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu leti hi tiseriwaka tona hi ku tinyungubyisa hi bongi n'wan'wanati Maluleke ya bongi hi sweswo mingisera munghana lona FM na ku Afrika Wa Vulavula hi ku tisela wona tweak kusuka haleni a studio 13 eka ku nga ri studio 13 kambe ku tisela wona kusuka haleni antangeni wa swiharhi wa Kruger Skukuza Camp hi laha hi nga kona mingiseri wa munghana lona FM 0860002543 hi laha se hi nga ko nteri hi la ku bula na sesi Chriselda loko se va kumekile sesi Chriselda hi ta bula na vona ve le ka ntirho lowu fambisanaka na n'hweti leyi yi nga n'hweti ya ku xixima nhenha se hi ku tirhisana na munghana lonene FM va le ka pfhumba leri va nge ri va le ku ringeteni ku va va hetelela va pfuna van'wani va vanhu lava nge le ku tweni ku vava hi mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona tani hi Afrika-Dzonga hi ndlela yoyoleyo nteri va suka eka Chriselda Educational Foundation vona lava hi vulavulaka na vona i sesi Chriselda hi nhlekani nhlekani muhaxi ni pfuxela ni vayingiseri va munghana lonene hinkwako a ni tsake ngopfu loko ni mi vona tolo man a ku ri khale ni nga se mi vona a ku ri na manitsakela swinene ko va hi sweswi mi nga ka ntirho walowo a hi fanele hi bule hi swona mi ri laha ni mi langutile mi ri kwala mi kota ku hi hlamusela hi kenta kambe a swi na mhaka mi le Hazyview Junction Mall namuntlha ku endleka yini Hazyview Junction Mall namuntlha hi endla goza ra Mandela Day swi kahle ku swi vula ku almost 20 years karhi hi swi endla annually hi cince vutomi bya vanhu ku hambanahambana so namuntlha eJunction Mall hi endlela vanhu lava hlayisaka movha la molweni so hi va rhungele majaketi ya kufumela because xixika sweswi va tela na woho hi ta va nyiketa woho hi ku hakhensa ku va hlayise movha ya hina hakhensa loko ku nga na mintirho mara va fosile ku va yima va nga holi mali xin'wana yima ni vula swin'wana good pet makhagadi loko last year hi data la ni endla kuma ku a va holi mara va hakele rent like la hi nga kona loko va fika ni siku rin'wana ni rin'wana va fanele va hakele rent ya 60 rand eka ma 2 rand lava hi va nyikaka woho so after that 60 rand ya rent cost leyi va yi kumaka ku nga yoho emuholo wa voho so hi ku komisa a vo tirha mara va sukela ku nga na ntirho at least a va nga yiveli makaya va nga endli swa ku biha va ta yima kokwala va hlayise movha so hi tele swo hi ku tlangile goza ra Mandela Day ku ta hi ta va kombe rirhandzu ubuntu hi ku akhensa leswi va swi endlaka kambe se Chriselda leswiwana a mi telangi swona kambe ni kombela loko hi heta ku bula la mi lava vinyi va ndhawu yaleyo Junction Mall yaleyo ku i ku kola leswi va swi endlaku a swona swin'wana leswi va nga swi tirhisaka va endla permit va vandlela ti-permit tinene ku tlula ku va hakerisa ti-50 rand ya rent a va ringeti swin'wana swo manager ku nga tali ngopfu ku kumbe ku ndla yini kambe leswo va hakelela mi va byela ku khalanga ka munghana lonene ka Afrika Wa Vulavula i ku khola munhu na nga ha nchumu tlhe mu hakerisa va ka va swi twa ni mi ta va nyika hi vulavula na vona kambe ke hi nga se vulavula na vona a hi vulavuleni na n'wina hi ya mahlweni sesi Chriselda i ncini xi endlaku ku mi tlhaveka kumbe mi sindziseka ku vona ku mi fanele mi pfuna vonani n'wina ni mi tiva mi kha mi pfuna ngopfungopfu loko swi ka timhaka ta dyondzo ku antswisa dyondzo ka miganga yo hambanahambana na ku pfuna machudeni sweswo namuntlha mi tlhaveka mi ku hayi khona mani vana lava kumbe vakulukumba lava va hi rindzelaka timovha na vo ene namuntlha hi siku ra kahle ngopfu ka titimela leriya ra ku mi vhete mi kota ku vona ku majesi lama mi nga va rhungela wona kumbe majasi ya kufumela i ncini xi tisaka ku hiseka kwaloko sesi Chriselda ni fike siku rin'wanyani loko hi karhi hi ri kwala molweni se hi huma nkarhi ni nkarhi loko ni va vona ni vone rirhandzu leri va ri endlaka ene ni endla hleketa ku ni vana va ku ringana na vo i vana lava twanana van'wanyani va vo lava nga koho la makaya i vana lava maybe loko va vona ku ha ku na va decide ku famba va ngheniseka swa swidzidziharisi van'wani va sungule ku yiva van'wani va endla swa ku biha hi ku hambanahambana ka swona se ni fike ni tlhaveka loko ni vona ku xiyimo xa vo a xi tshamisekanga ni tsundzuka ra ku sungula malembe ndzhaku ni ve tshama ni fika kwala central level management
ku ni n'wana wun'wana ni nga n'wi kuma wun'we wa makhagadi a mbale buruku yin'wana ka yi nga tshamisekanga, so ni kombela ku va hi ya pfuna hi ndlela yeleyo. Se kusuka kwalani ku fomeke rirhandzu ndzeni ka mbilu ya mina, se ni vulavula ni vanhu leyi ni tirhaka na vona ka Chriselda Education Foundation ku I know hi endle migingiriko ya vana ni ya xikolo ni hinkwayo, but can't we do something ya ku hi tshinelele vanhu lava na, and from there ni tsaka hi leswi nga swi endla hi ku khomisana ni vanhu va ku hambanahambana. Namuntlha hi khomisana ni vanhu va ku fana na Xiyaka ni Brief, tin'wana tixopo letikulu ti nga ko ku va ntirho lowu humelela. Na hina va ka Munghana Lonene. Na hina, yes, definitely ka Munghana Lonene, i ntiyiso kuthela. Ni twe va ku hi ta tlhe mi hi nyika un'wana wa lava va nga le ku rindzeni kwalano hi bula na yena, kambe hi nga se bula na yena lava management mi ri va koho kwalano ni kombela mi va khomisa hi twa ku va ri yini vo. Ni na vo ndi yime na But Elias, unfortunately center manager Hilary a nga kona la xikarhi ka yena, but I spoke to her. So na vo ni ta endla ku ni ta fikise mahungu lama, mara ni nga na vo kusuhi i supervisor makhagadi But Elias Hilary. Enkomo. Supervisor ya makhagadi ku nga Buti Elias lava hi bulaka na vona. Buti Elias nhlekani? Nhlekani minjhani Buti? Hi pfukile n'wina minjhani? Hi kahle na hina namuntlha dyambu ri tetemiwa ka titimela. Ni kwala tlhelo ka n'we ta ni mi vona futhi hi ku na huma sweswi hi Kruger Gate ni ta hindza kwala a Junction Mall ku nga ri khale. A hi sunguleni la ka timhaka leti mi vulavulaka hi toho ta ku mi le ku pfuniweni hi va Chriselda Education Foundation. A hi sunguleni mi leswi n'wina mi nga supervisor mi tikhagadi tingani? Ka sweswi na 45 ya vona, mara hi va ma-Saturday ku kumeka swa ku hi vana ka ma-50, 55 ya ku va ni vana va xikolo na vona lava kombelaka swa ku va ta hi ma-Saturday va ta kuma mali ya ku dya xikolweni ya swin'wanyana. Se n'wina mi 45 se va mi tele na majesi ya 45 va Chriselda Foundation? Va etela ni majezi, va tela swikhaftini ni swakudya, tisupu a ti ri koho ya. Se swi mi khoma njhani n'waheta ni hi varindzi va timovha a Junction Mall loko mi vona swiyenge swo fana na leswi va Chriselda Foundation va kha va ta ringeta ku tshambuluta voko va mi pfuna ku lwisana na mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona ku katsa na ntlhontlho wa xirhami? Buti swa hi tsakisa leswaku swa vonaka swa ku hi vanyingi lava vonaka swa ku ntirho wa hina u tshamisekile wu kahle, leswaku lava hi nga na vona hi zama swa ku va nga hi va dzaha timbange ni tinyawupi ni swin'wana va nga yivi, at least va kuma something swa ku va famba makaya. Van'wanyana va endla makaya ni vana va vona hi wo ntirho lowu. Ni twe va ku mi hakela rent ya 50 rand hi munhu, mi hakela ka mani? Va hakela kwala ka mina, mali lena hi leyi va hakela ka rent. Yin'wanyana va xaveliwa ti-uniform leti like ti-jacket, tikepisi, swikipa, tin'wana swa ku va holela Bote Elvis. I Elvis kumbe Elias? Elias. Bote Elias, a ni se fika kwala ka ku mi yindla yini, ni lava ku tiva ku va hakela mali mi ri va hakela 50 rand hi munhu? Ntiyiso. Yi hakeriwa hi nkarhi wo tanihi kwihi, hi n'hweti, hi vhiki, hi nkarhi wo tanihi kwihi? Hi siku loko va chayisa. So siku rin'wana na rin'wana mutirhi un'wana na un'wana humesa 50 rand. Se loko va ri 45 hi vulavula hi mali nyana yo hlayanyana kwalano 2.5 kwalaya. A hi fiki kwalano. A ni ku van'wanyana va offer ya kwalano. Ani mina ni le ku hlayeleni hi 45 leyi mi vulavulaka yona aswa? Se loko mali leyi va yi hakela yi ya ka mani? Ya ka center management. Yi ya ka center management? Yes. Veri xikongomelo xa ku va ku hakeriwa i yini? A ni ku kahle. A ni ku veri hikokwalaho ka yini ku hakeriwa 50 rand hi siku? Veri iyo Hey, leyi xaviwaka
yi xava yini leswaku va na management leyi va vukeka va ti tirheli njhe va ni ti-supervisor va vukaka. ya mara ni vula ku phela masi vona 2.250 hi siku rin'wana na rin'wana loko ko va ku ri ku i n'hweti ya masiku yanharhu i 67,000 yi va yi kha yi ndla yini mali yo tala so Hi ndlela ka hlaka hi yo a va tirhi kuma swa ku hi siku ku vana va ma 20 hinkwavo. ani ali mali ya leyi va ku ko hikuva a ni swilo sweswo mi volaka swo va xavela ku na swakudya mi va xavela siku na siku A va xaveli siku va xaveriwa hi nyanga ni nyanga. ni vula ku mara swi tirha n'hweti hinkwayo vanhu ku na nkarhi okay swi vula ku va ta kota ku nwa tiya loko va kha va rindza kwalano va kuma swakudya swa nanhlekani sweswo taniya se ni vula ku botelvis na swi tiva ku hi tsakini namuntlha va Chriselda Foundation va mi pfunini kambe mina na vilela ku n'we mi le ku rhobeni vanhu valava va tirha kwalano ni vula ku 2.5 siku rin'wana na loko mixana va hakela hi vhiki kumbe hi n'hweti kumbe endzhaku ka mavhiki mambirhi a swi ta antswa ni vula ku loko a hi nge hi nyika xifaniso xa 45 leyi mi nga ni nyika yona i 67,500 hi n'hweti yi tirha yini mali yeleyo ma swi vona ku mi le ku rhobeni vanhu lava nga ha mali hi botelvis erin'we ma pfumela hi mhaka ya ku a ni mi supervise Hi ndlela a ni endlaka hi yo a va tirhi hinkwavo siku rin'we va hambana a swi na ni vula a ni ali leswi ni vulaka swona ni nge va ka va nyikana a hi nge i 20 ke loko ko va ku ri 20 vanhu valavo mi hunguta mali ya le hi half yi va ka 33,500 hi n'hweti ma swi vona so 33,500 hi n'hweti yi va yi kha yi ya kwihi hi ku swilo leswi mi va xavelaka a mi va xaveli n'hweti yin'wana na yin'wana loko ku ri ku ma xavela ti-reflector a mi va xaveli n'hweti yin'wana na yin'wana kambe a swi na mhaka botelvis hi ta yi landzelela yaleyo na center manager hi ku tsakela ka mina car guard a yi fanele yi nga hakeli loko ku ri ku a ku fanele ku hakela ku kota ku ndliwa vulawuri byo karhi ku nga hantswa ku va 50 rand yaleyo hi n'hweti na koho ku va yaliya ya ku hakela mati hi ku va ta fa va tirhisa swihambukelo kwalano na maphepha vutikoropi ku nga ti-tissue na yini na yini kambe handle ka sweswo ku ya hi mehe sweswiwani mi le ku va rhobeni ti-car guard leti to tirhela wun'wana hi ku na la mali leyi swi vula ku loko ho ta namuntlha hi ku n'hweti leyi mi koleke mali leyi n'hweti leyi nga hela mi koleke mali leyi hi nga swi vona ku leyi ya n'hweti leyi nga hela ku ri leyi yi tirhe leswi leyi ya n'hweti leyi hi leyi yi tirhe leswi hi nga swi vona sweswo a ni tiva management ni kolano no inkombo to mina inkombo a khensa swinene ni kombela mi ni tlhelisela ka sesi Chriselda hi ta lelana na vona inkombo sweswo mi ngisera munghana lonefe sesi Chriselda a hi hetiseni leswi mi nge le ku swi ndeni namuntlha kwalano swi ni tsakisile swi ni khoma kahle ni lava ku mi nga se vula rito ra n'wina ro hetisela ni kombela ku mi rhuma yana ni ka center manager hi kota ku tiva ku hikokwalaho a swi bohi ku hi ya moyeni kambe ku ntsena hi kota ku tiva ku loko vo va ti-car guard leti ti hlengele ti 67,500 hi n'hweti yi va yi kha yi ya kwihi ka mani hi ku vanhu lava va le ku ringeteni ku zama vutomi loko ku ri ku ma nyika ti-permit va nyikeni permit kumbexana mi ku 50 rand hi n'hweti kumbe 50 rand hi n'hweti hi mavhiki mambirhi hi mhaka ya ku va ta tirhisa swihambukelo swa n'wina swi vula ku va ta tirhisa mati na ti-tissue ta n'wina sweswo kambe hi nga fiki la ka ku va tlhela va kholeriwa hina ni kombela mi ya vulavula na vona loko mi kume swo kuma mi ta ni byela a swi bohi ku hi ta moyeni kambe leswiwani hi mhaka ku se hi vulavule moyeni hi ta sindziseka ku hi byela vayingiseri ku hi fike kwihi hi yona mhaka leyi mi hetisela moyeni sis Chriselda Ahí, puta. aye Ahí un poquito. hi pfukile minjhani n'wina hi n'wi mani La, i mani ay. Vamos swi ti komba ku ri na xiphiqo laha
swi tikomba ku ri na xiphiqo a hi le ku twananeni kahle mingiseri wa mehe hi ta kombela n'wina mi nga studio mi pfa mi hi kokenyana loko ku ri na swin'wana hi ta vona ku yisa ku yini mahlweni kambe ni khensile sesi Chriselda kusuka ka Chriselda Foundation kumbe Education Foundation lava nga voho va nge le ku ringeteni ku tirhana na swona ku vona leswaku ku hetelela ku kumeka xintshunxo ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya swilo eka timhaka ta vanhu a ni tivi va ka hina kumbexani no nghenelela swilo swo ka swi nga ni lavi na swi tiva ku vayingiseri va mehe mi ta ni tsundzuxa ni mi rhandzela sweswo ku ma ni tsundzuxa loko ni kha ni nga ndli swona na n'weti khagadi kwala a Junction Center mi ta ni tsundzuxa loko ri ku a ni le ku ndleni swona kambe hi ku ya hi mehe a ni swi twisisi ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi hakela 50 rand siku rin'wana na rin'wana a ni swi twisisi a no nghenelela swilo swa n'wina mara a ni swi twisisi ku hikokwalaho ka yini mi fanele mi hakela 50 rand siku rin'wana na rin'wana hi ku swi vula ku n'hweti yin'wana na yin'wana n'wina mi va mi hlengelete close to 50,000 se yi ya kwi 50,000 i mani a nga hi komba ku hayi 50,000 leti khagadi ti nga yi endla hi leyi ku tirhe leyiwani yi sele la naswona loko yi sele yi ti tani hi ta ndlisa leswi se loko ri ku no nghena swilo swo ka swi nga ni lavi ka hina hayi ni pfuneni ni wa n'wina ni wa n'wina hi ndlela yaleyo i mani ya studio 13 ni kombela mi ni tlangela xinavetiso xolexo kwale studio 13 lexi ni xi tirhisaka haleni xi tiyini a xi koti ku ni pfumelela ku ni ya mahlweni kambe mi nga se tlanga yi mani byela muyingiseri loyi a nga tisa xiphiqo xa 103.2 ku ya hi mufambisi wa timhaka ta minongonoko eka Munghana Lonene FM Mama Rose va ri ku na vatirhi va ka Centec va nge le ku tirhaneni na xondlo xolexo se hi khomeleni ku va hi nga koti ku va mi hi kuma hi ndlela yoleyo kambe hi sikuneni hi hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM ku tisela nongonoko lowo thui kusuka haleni ka Skukuza hi laha hi nga kona mingiseri wa mehe u vona loko munhu a ni fonela ni ri moyeni i va ni komba kahle ku a nga ni tivi hi ndlela yaleyo kambe ka ayeni ni ka Mhlavela hi twa ku vona va ri yini Mhlave nhleka Mabunda Mabunda Richard nina problem na company ya mfumo va ri GEPF man ko GPF nkarhi yin'wanyana a ni ri yi koka timali ta vatirhela mfumo ta tipeceni ku ni nkarhi eka malembe yo karhi lava taku va famba jikajika va mi komba ku ri wehe sweswi u hlengelete mali muni loyi hlengelete mali muni so xiphiqonyana xa hina hi ri vatirhela mfumo i ku last year vatirhi va hi komba statement xo karhi lembe leri va vuyile statement lexi a xi hundzuke ngopfu xi tlhelele ehansi mali leyi a yi fani ene a wo swi tiva ku ri mali leyi va nga yi teka hikokwalaho ka yini yi tekiwile a ni ri mali ku hlengeletela hina hi veka ka vona then swi vula ku loko ku ri leswaku na va lava ta tirhisa mali leyi nga yi hlengeleta a va fanele va informa vini va yona mali leyi leswaku ri hi lomba mali yo karhi eka munhu un'wana na un'wana hi lava ku ta yi tirhisa leswi so tanihi hi Munghana Lonene ni tiva ku ri ya pfuna swo talatala ngopfu kumbe mi nga hi hlanganisa na kumbe ku kuma lava rhangelaka exikimi lexiya leswaku va ta hlamusela ku xana timali ta vatirhela mfumo hi ku lembe ra ku hela va kombe statement xa so lembe leri mi vuya hi statement xin'wana lexi xi hambanaka na lexiya vatirhela mfumo va ri hi ku mali ya vona ya lembe leri yi ye ehansi swinene ngopfu lero mi langutisa mi kuma ku ri a hi nge nkarhi wun'wana swa hlupha mingiseri wa mina sweswi mi lavaka ku hi swi endla a ni hina a hi na statement swa timali ta vatirhela mfumo lava nga na statement swa timali ta vatirhela mfumo hi n'wehe va te va ta mi komba n'wina ivi loko va mi komba n'wina n'waxemu nkarhi walowo va nga mi komba wona va tlhela va ta mi komba futhi se vanhu lava n'we mi hlanganaka na vona kambe mi lava ku hi nghenisa hina hikokwalaho ka yini a ni mi n'we ma hlangana na vona se swi vula ku loko mi hlangana na vona swi mi vika ka xiyimo xa kahle xa ku mi va vutisa ku ayi loko yi hansi i mhaka yini hi xitalo ko fana na mina na van'wana lava hi nga hlangana hi vulavula hi yona mhaka leyi munhu i a swi lemuka ku ri leyi mali leyi a hi yona leya lembe ra ku hela ene se a va already se a va fambile that is why hi va na ku kombela ka Munghana vafambisi vona va lava xifambisi loko va hlangana na n'wina
loko va hlangana na n'wina va mi byela va ku loko mi lava ku vutisa mi fonela la loko mi lava ku vutisa na mina ni ri xirho xa koho malembenyana man'wani ni nga se tshika leyi se a va vula ku loko i lava ku vutisa swo karhi i fonela la loko i lava ku tiva yini i ya la mi endlile sweswo no a hi se swi endla tani ku a nge se swi tiva kahle hina hi nghenelela ntsena loko ku ve ku na vanhu a va le ku mi pfuneni kumbe vanhu va le ku mi kholeleni ha nghenelela kwalano kambe loko mi nga swi twisisi vutisani vona hi va nga ta mi hlamusela loko se mi nga twanani n'wina vona mi ri na vumbhoni se hi ta lava vuxokoxoko byi mi vulavulaka hi byona mi hi komba ku lembe leri nga hela va mi kombe yini swi kwihi lembe leri va mi kombe yini swi kwihi ivi hi kota ku va vitana hi va vutisa handle ka sweswo swi vula ku ma sindziseka ku va mi yimayima hi n'wexe buti wa mina okay I know ni khetsile kalaka khetsile papa inkomo a hi kumeni Melrick Melrick inhleka njani hi pfukeli njhani buti wa mina mi ta ni khomela mani a ni munhu wo rhandza ku huma emakini mara namuntlha mhaka leyi mi nga vulavula hi yona ya tikhagadi liya yi fike yi ni tisela ku karhalanyana kuntsongonyana swi vula ku masiku hinkwawo lava va chayelaka va dirayivhaka vo tibyela ku vanhu lava va le ku holeni kasi a va holi va le ku taxiway all along a ni tibyela ku vanhu lava loko va ri ku tirheni va tirhela amolo yo karhi ku na mali leyi va nyikiwaka yona yo subsidize yo ku pfuniwa ka swin'wana na swin'wana mara sweswi leswi ni nga swi tisa swona namuntlha swi tikombe nga ku swi hambani na matirhelo lamayani hina vanhu vo tala hi tivaka wona so xikombelo lexi ni nga na xona personally ni khomele na ntiku xi nghene njhani lexi hayi swi ta huma mi nga chasi a ni kombela ku mi yisa mahlweni hi kota ku vanhu van'wani va pfuneka mali leyi ya ku vulavuriwaka hi yona swi nga endleka mi kuma ku yin'wana ya fika ka center management yin'wana yi fiki like swi highly impossible ku hi teka xinkwa anun'weni wa vanhu lava va ni zamaka ku tirhela a ho va 100% sure ku loko siku ri ya hela munhu yaloye i va a yi endlini 50 rand yaleyo na mara still ha lava ti 50 rand so na hina lero hi ku vona ka n'wina butimel Rick a ho nghenelela swi swo ka swi nga hi lavi ha sindziseka ku va hi endla tani a yi ngheneleli swi swo ka hi nga swi lavi mara matirhelo lamayani ma tikomba hi nga ku ma na vurhobaninyana xikarhi so at least a ku ta pfuneka vanhu van'wanyana vula ku munhu loko a ya ba hi xirhami nkarhi lowu a hi vanhu vangani va ri vangani va ya ku a shopping center ku ke ku titimela hi ndlela leyi munhu a ya tirha a heta a renta 50 rand mi kuma ku siku rero la a nga yima kona a ku nga timovha to tala ti pakaka van'wani ma swi tiva ku ti-attitude ta hina towards vanhu lavayani a ti tshamisekangi wa famba i nga n'wi nyikangi mali i ti byela ku munhu loyi swi a kha a holela ka shopping center leyi nga ka yona i kuma ku no hola a nga le ku holeni so ti-shopping center hinkwato na loko ku ri ke ni tindisa swona na ku halaya mi tirhelaka kona n'wina a hi ringeteni ku hi adjusta swin'wanyana vanhu va hosi a hi adjusteni swin'wanyana a swi tshamisekangi matirhelo lama ama le ku tsakiseni ka munhu loyi mi kumaka ku phela a hi na guarantee ya ku munhu luyani 50 rand liyani i ta yi kuma loko siku ri hela na loko a hi ri na guarantee ya ku munhu loyi i endla 1000 hi siku a yi nga ri na problem mara hi yini guarantee leyi va ku na yona 69,000 leyi va vulavulaka hi yona ya vanhu lava loko ku ri ke ni i 45 69,000 ya loko n'hweti yi hela va nge vuli ku va va xavela swakudya va va xavela uniform va va xavela yini 69,000 ya n'hweti yin'we hayi hi swo phela sweswo ni vulaka so ku a ni la futhi a hi vulavuli hi mhaka ya ku i ndle mali muni hi vulavula hi mali leyi hi tivaka ya ku 50 rand i fana a yi humesa se swi vula ku mali yaleyo a hi hleketeleli hi yona a hi leyi ngo yi hleketelela hi leyi nga yona loko yi hlanganisela timali letiya leyi va nga vula yona ni kombela mi ni khomela loko a ri mina ni kombela ku mi rhwexa ndzhwalo hi wolowo yeleyo mhaka hi ta kombela ku yi twa kwala moyeni ku yi fambisa ku yini yi fambe njhani ku nga vi shopping complex yeleyo hinkwato loko ku ri ke ni va emahanyelo malama a va review swilo swa vona swi tshamisekangi inkomu ni mi twile botoven kese thank you 0860002543 mani teka twana vito Ben avuxeni but Ben
valangwini leswi ni nge tetwana valangiseli swi nge tetwana vito 0860002543 hi ndlela leyi nongera ku ya Afrika wa vulavula hileswaku ni tshama ni kha ni swi vula minkarhi ya ku tala ku ri minkarhi yin'wani hi hina hi xanisana hi xihina hi xanisana hi xihina hi ndlela yeleyo leswi swi hetelelaka swi hi veka ka xiyimo lexi ni vulavulaka hi xona xa ku loko ku ve hi xanisana hi xihina swi vula ku hi ta huma njhani ka vuhlonga lebyi hi nga langutana na byona tanihi hi tiko hi ndlela leyo tanihi vantima hi ku kongomisa se swin'wana swa leswi kumbexani hi faneleke kumbe hi sindzisekaka ku va hi swi tekela enhlokweni kumbe ku swi languta ku ya emahlweni hi ndlela leyo ni vona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mteri ku na va Kruger National Park lava hi nga ta va kha hi bula na vona loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we lava va nga ta va kha va hi pfuna ku twisisa ku hi swihi swivandla leswi n'we mi nga yingisela mi nga swi landzelelaka swivandla hi tlhelo ra mintirho swivandla hi tlhelo ra ku vona ku na n'we majinga mi kumanyana xiphemu xa khekhe leri nga koho la aka the Kruger National Park se hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ku rhamba leswaku hi famba swin'we ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi ku timingiseriwa mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona un'wana ni rhumele xithombe a kombisa timhaka ta ku vanhu va le Boksburg va vuye va hundza emisaveni endzhaku loko lori leyi a yi khome gasi yi bulukile van'wani va hundze emisaveni hikokwalaho ka ku va va kha va lava ku ya vona loko lori leyi yi buluka se un'wana ni rhumela xithombe la a ni komba vanhu lava va alaka va kha va teka swithombe laya a Lilian Ngoyi endzhaku ka ku buluka ka patu leriya vanhu a hi dyondzi a ni ntiyiso vanhu a hi dyondzi mingiseri wa Munghana Lonene FM awara yan'we aka Skukuza switanu ne le ka Siyandani a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi loyi Bongi N'wam'Wanati Maluleke ya Bongi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM na ku ya Afrika wa vulavula ka se hi vuya ka xiphemu xa vumbirhi la xa nongonoko hi lava ku bula na va KNP hi ndlela leyo hi twa ku va hi khomele yini kambe hi ta bula na vona endzhaku ka loko hi hundzela Palamende ya rixaka buti minjani pfukeni minjhani botome pfuki ku na Andros ta pinga rimbombela inkombo ti Andros ke loko hlamula katsongo la buti la ka leteka ka xitokolo xo khuna ka xo xa ku thwasa na analysis leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu mara magari ni vona ke buti nga ku swo swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa uvabyi we famba u ya thwasa nga ku swi approve we tliliniki swa ku ma approve le munhu ku vadzanyana se swikwembu a nga ku se haropiwa mi veka sa tliliniki a tliliniki va tatlisa ku yini a tliliniki va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va loku ya va zona i swikwembu ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku talapha va mandla va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika wa vulavula ila nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM Afrika wa vulavula hi teri a swi tsakisi leswi ni nghena ka swona wa ta hikokwalaho ka swi nga tsakisi mingiseri wa mina hi mhaka ku loko ni heta ku vulavula na nkulukumba lava swi ta va swi tiyisisa ku rendo ra hina ra la ka Skukuza ri gimetiwa kwala ku va ku ri kahle njhani la ka Skukuza na a ku ri kahle swinene a ku ri na vanhu lava va hi khome kahle la ka Skukuza la se lava va nga hi khomangi kahle ni ta ku byela loko se hi ri apolokwana ni vule ha ri la hi ku loko ni vula ha ri la va nga ni karhata se swi la se ni fambe ni ri polokwane ku swi vona swimanimani na swimanimani a nga hi khomangi kahle kambe swimanimani na swimanimani hi khome kahle ku fana na lava hi lava ku bula na vona sweswi buti Soli Themba van'wana va vanhu lava nga hi khoma kahle swinene la a Kruger National Park ku katsa na va sesi Portia na va sesi na va buti Nhlamulo na va lava va ka Sihadi na vo va hi khome kahle sesi Rifuno hi ndlela yaleyo se van'wana vanhu lava nga hi khoma kahle swinene la Kruger National Park na va buti Nhlanhla Themba van'wana va nga hi khoma kahle hayi lava va nga hi khoma kahle na yona list ya vona ni ta ku byela vona loko se ni ri polokwane ni nge ku byeli ni ri la loko na ha ri laha ni nge vulavuli hi vona kambe na nxaxamelo wa lava va nga hi khomangiku kahle hi ndlela yaleyo seke
imani amukela butisoli la e bulanyana hi languta ka timhaka leti va nga vulavula hi toho mi ta tsundzuka ku hi vulavule hi swiyenge swo hambanahambana laha ku ri na sesipoxiana sesi na butinhlamulo va ta hi pfuna ku va hlangana kwihi vona na butinhlamulo kubayi na sesi poxia hi ndlela yoleyo mani nga heti nkarhi ni va amukela butisoli nhlekani enhlekani mashi mi pfukile mpfukile wesifika kahle a khensa swinene imani xitima la ivi mi xi kokanyana xi vuyelanyana non'wini lexi ku vulavulela hi ku ni tsakise hi xivulwa lexi mi nga hetisela hi xona mi ku hosi yi kahle khani mamba yi kahle kunene van'wani va ku yi kahle hi masiku na masiku ya ni byeleni vayingiseri ku butisoli themba mi huma kwihi loko mi ze mi tikuma mi ri la a KNP ndzi pfuxela vayingiseri hi ku hambanahambana ka vona eka tindhawu hinkwato leti nga vandzamana na Kruger National Park i loyi mi vulavulaka na yena i Soli Themba muakatiko wa le vuhosini bya ka Jonklanga ward 25 lani ni nga muakatiko wa Kilde 42 case ya kusuka la Skukuza uya la ni tshamaka kona ni thoriwile lani ku va ndi tave muhlanganisi wa Kruger National Park na vaakatiko leswi hi ririmi ra vaji va nhlampfi vongo i stakeholder relations kumbe community facilitation leri hi ku katsakatsa hi nga vula ku ndi bridge ra ku hundza lani community faneleke ya kona ya nghena Kruger na la Kruger yi hindza hi kona ya kota ku nghena ka community hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na vun'we lebyi mi vulavulaka hi byona kumbe ku fanele ku va na ku hlangana loko mi vulavulaka hi kona exikarhi ka n'we na swiyenge swo hambanahambana leswi swi khumbekaka hi vukona kumbe hi ku hanya ka Kruger National Park ndzi pfumelele ndi vula leswi muhashi ku ri tiko ra South Africa ri ve na democracy 1994 leyi loko swi ve tani mavandla kumbe tindzawulo ti boheke ku va ti sungula ku tirhisana na vaakatiko lani yi nga vuliwa ku ri a ku ri transformation of organizational operations so DIA kumbe DFFE currently yi nga yona mhaninkulu kumbe murhangerinkulu wa South African National Parks ina swinawana leswi swi bohaka tani Kruger National Park ku ri hi tirhana un'wana na un'wana loyi nga le kusuhi na ntanga wa Kruger National Park tsundzuka ku ri i National Park i swa hina hi yona mhaka na slogan xa Kruger xiku xa wena xa mina loko mi ku swi na nkoka ku va mi tirhisana mi va mi kha mi tirhisana ka ku va mi kha mi endla yini loko u langusa Kruger National Park yi sukela Crocodile ya fika ePhafuri ku anama ka yona nga 2 million hectares leswi vulaka swa ku vanhu lava a va tshama la ndzeni ka park va humesiwe va ya tshama ehandle hikwalaho ka milawu ya vuhlayiselo bya ntumbuluko so hi fanele hi vulavurisana na vanhu lava va nga vaaki va tiko vanhu lava nga ve ni vukoxi bya misava vanhu lava nga ve na mabindzu vantshwa lava lavaka ku dyondza swa swikolo hi yona mhaka tola u ri na sesilufuno vantshwa lava va nga le ka timhaka ta business na un'wana un'wana nga le ka business na un'wana loyi nga na naveli kumbe interest ya swa park municipality loko yi endla IDP hi fanele hi va na ave bya ku leswi na va ku Kruger swi endleka ha swi submita ku ri bona va ta hi pfuna hi timfanelo leti va nga hi pfunaka hi tona kambe ke langusa ku ri loko hi nga tirhisani na vona a va nge swi twisisi ku ri hina hi ri Kruger National Park hi yimele yini mandate ya hina yi nga biodiversity mara loko u langusa ka biodiversity yi katsakatsa ku ri ku na ku mhaka ya ku na swihlahla ku na hinkwaswo so lero hina a hi fanelanga hi rivala component ya vanhu lava va faneleke va humelela la ematirhelo ya hina ma va hi ndlela leyiwa hi ku hina 284 ya ti-village hina 68 wards council wards leti nga local na 38 ya ti-traditional council so loko u langusa that diversity of the population and stakeholders yi vula ku ri hi fanele hi va na strategy lexi hi faneleke xi tirhisa ku hi kota ku hi vulavurisana na vanhu loko hi vona hi tani hi fanele hi tshame hansi hi ri ndzawulo hi ku xana i swihi leswi faneleke swi hi pfuna ku hi kota ku hi hlangana na vanhu ya kuma ku ri
hi ku ya hi nawu wa mahlayiselo ya mbangu ku na leswi va swi vitanaka Protected Areas Act 57 of 2003 leyi ngo a ku na migingiriko leyi hi nga yi endlaka as a national park or Kruger hi nga katsi vutwitwi bya vanhu na mavonelo ya vanhu. For an example, hi na park management leyi yi endlisaka swa ku hi fanele hi fambisa ku yini, and as a park hi manager hi adaptive system leyi adaptive system yi vulaka swa ku hi fanele hi kota ku incorporate the inputs ta vanhu leti taka hi le handle. So ntirho wa mina i ku ri department leta yi 10 ta Kruger basically loko va fanele va va na migingiriko ni fanele ni endla ku ri community yi katsa yi kota ku swi tiva yi kota ku swi twisisa ku endleka yini. That's why loko langusa the presentation ya nhlamulo na exposure a va nge swi koti na vona ku va tsutsuma va ya hlangana na miganga ya vanhu lava lavaka mabindzu lava lavaka ku pfuneka va nga kotanga ku tshinela le ka me ku ni endla vuhlanganisi. So hi endla njhani na matsundzuka ku nte kumbe yi khomeni kwala a ni nga swi hleketi ku Botsoli mi xi vulavuri hi ndlela leyi kambe na swi twisisa na ntirho wa n'we wu vula tano mi vulavula na vaaki na swiyenge swo hambanahambana se swi endla leswaku mi va xi vulavuri nkulu. Ni khomeleni kwalano hi ta vuya hi sungula kwalani ka ku loko mi ku hi endla yini a mi vula yini kambe sweswo loko ni vuyela. Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Njani leswi hi landzelelaka lero swi endla na ku hi nga tleli kahle hi nga va nga tleli kahle va nga koti no tirha mitirho ya vona hi ku hetiseka. Mi tala ku vutisa xivutiso xa leswaku hi fike njhani mana ha vutisi xivutiso xo hi fikisiwe njhani laha. That's why hi na va mbuyangwana loko se swi bihile va ta ku no let's work together a hi tirheni swin'we a ni nga ri kona mina va binya swilo hi swona khalaka. Palamende ya rixaka leyi Afrika Wa Vulavula. Ile nga kona mixero Munghana Lonene FM khume nkombo timinete ntsena kupela wara ya khume nharhu ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nakona ku Afrika Wa Vulavula lowu nga yingiselaka ka swihondzo swa 89.4 ku fikela ka 103.2 MHz FM 103.2 MHz FM i xihondzo lexi mi nga yivele ku tirhaneni na xona na ku pfumela ku ri loko swi tshamisekile na kombi ta hi byela hi ndlela leyi kasi ko nga tlhela u yingisela na le ka SABC Plus laha u nga kota ku na ku vona television u ri ndleleni sweswo u vona na yin'wana ya mitlangu leyi nga tlangiwa u nga se va kona u vona ku lava khale va huma kwihi hi ndlela leyi se ni nga ku Afrika Wa Vulavula na wo wa kota ku va u famba na wona hi ndlela yoleyo. Kasi ke na ri na vona Botsoli Themba va suka le ka ndhawu leyi va yithi la Kruger National Park ne very people and conversation and conservation hey ya mara na conversation yi nga nghena hi ku a ni ngo va kha va tirhisana va vulavurisana na vona kambe i people and conservation hi ndlela yeleyo. A mi ka mi kombisa ku hi endla njhani ivi ni mi yimisa mi nga sungula kwana ni Botsoli. Loko mahashi hi ku hi endla njhani i ku ri loko hi na 284 years and leswi swi nga ka 50 case radius leswi swi affectaka hi activities ya Kruger National Park. Loko hi fanele hi vulavurisana na vo a swi nge hi oloveli as a department ku ri hi ta famba hi one village so hi ku fomiwe ti forum leti ho ti formela out of blue itina guidance ya public participation ya Sun Parks na ku hi fanele hi ti formisa ku yini leti ka tona hina a hi na decision ya ku hi kuma mani a ta hi tirhela community ti nominatela yi electa munhu loyi n'wi trustaka loyi tivaka ku ta yimela constituency ya vona a ta ve a ri ka hina. So hi ku va hi ri na 7 ya ti municipality nkarhi yo liya ya ku hundza hi kumeke hi va na luck ya ku hi former 7 community park forums leti government anga hi nyika na legislation ya ku ri hi fanele hi former the people and parks leti ti nga an overall body ya ku yi supporta kumbe yi mandatiwe hi DFFE. So from that structures hi lani hi kotaka ku hi va na ti monthly meetings ti quarterly meetings hi discussa ti issues leti ti faneleke ti humelelisa ti community eka ku ava benefits na ku ti inputs ta ku how can we lead the park itself. So hi leswi hi swi endlisaka swona ku ri munhu yelweyo eka community i reporta njhani ha va pfuna hi ku va trainer hi ku va hi vulavisana va ku va fanele va reporta leswi hi swi discussaka na vona ka ti meeting because every meetings or any development ina proceedings leti va ka ri na to in writing leti munhu a fanele ka tlhela ka tona. Loko hi la ku langutisa ku hi hlangana njhani
eka ti interaction ta hina as within the park, the department yin'wana leyi va ka yi lava ku endla something la park kumbe something eka community yi fanele yi noka hale ka office ya mina kumbe ka office ya hina yi ku hi lava ku endla swo karhi se hi langusa ku which is the relevant structures leti hi faneke hi vulana na tona. Ni ka xikombiso loko yi ri issue ya ti-land claims a hi nge hi ya vulavula na ti-community ti-park forum letin'wanyana hi fanele hi ya vulavula na structure lexi nga xoho xi dilaka hi issue ya land claim lexi nga ta ve xi representa the interest of that specific group. A hi nge i swa xikolo Department of Education a hi nge suki ya vulavula na forum X hi nga yanga ya vulavula na department because hi vo the custodian ya vana na yini ka ti-project leti va ka ri na to. So hi yoho matirhelo ya mi ya ku loko a ho va hi le ka boxing element na ku ni punching bag ya development ya park. A hi languteni loko mi kha mi hlangana na vaaki ngopfungopfu va lava mi vulavulaka hi vo ma nga kwala kusuhi na ntanga wa Kruger National Park va makhelwani va tala ku mi komba yini va loko mi kha mi hlangana na vona va hi swihi leswi va swi tisaka tani hi ku khensa ntirhisano lowu mi nga na wona hi swihi leswi va swi tisaka tani hi mitlhontlho leyi va hlanganaka na yona hikuva va kha va tikuma va kha va tshama a tlhelo ka ntanga. Ni tsundzuka van'wana a va ri na mitlhontlho ya leswiya mi swi vitanaka mi ri ntswini ti-buffer zone van'wana va ku ti-buffer zone ti teka madyelo ya swifuwo swa hina van'wana va ku swi kahle swi ta hi tisela yini kambe ni nyikeni xikombiso xa mitlhontlhotlhontlho leyi mi hlanganaka na yona na ku tsaka loko va ku kombisaka loko mi kha mi endla titlangela ta leti mi vulavulaka hi tona. 1926 up to 2020 it's huge in conservation, which means in the past, the 100 past years, we were doing patrol and arrest method, where we were not talking to people what do we stand for, what can they benefit in the park. But the transition ya kusuka kwale ka malembe lawa ya maendle ku hi va na dialogue ya ku community ti vonisa ku yini ku yi nga benefitisa ku yini. Mostly it's issue of intangible benefits, and some of the things because ya ku ri ba hi vona hi ri an existing organization bana ku navela ka ku we can share the benefit equally as yes, and our operation yilava so we share the benefits, but however you should remember the issue of services, for an example, but machine but I finally get line he provide a service who finally tirana manspala we provide a service. Na kunika example yele Belfast abana issue ya water recirculation ya assist ka ku provide a plant laying at kota ku minimize the shortage of water because the river is fenced off labor fa never access amadkabo. So there is a lot of those things that are expected from us, and as a submission community economical development as portion as see na buti samulo wa abarikar ba blah blah. So someone saliswa sinabela ka bursaries, and currently Sun Parks has adopted a new approach. He currently, as I'm speaking, 3 days, 4 days, call for application for that bursaries kavana, and those are the areas that mostly they dominate. And then I just want to regard because look about educate way fund they will probably take courses, relevant courses about tourism, conservation, and your eco-tourism development. But we are back, but at the again. So yes, there are a lot of challenges and positive things that are happening based on how long we have operated in isolation. But 1994, we changed our approach to communicate with the people. That's why within the park, a facilitator of the process to create a working relationship. Well, sitsunzuke mahashi loko utshame ukhunguvanyeka loko fambe kwalaya hambi ku ri ku se va levelile uvame ku tlakusa milenge ngopfu ku chava ku ta khunguvanyeka nabo babe na impact ya ku va impactiwa hi forceful removal lero the memories hambi leswi ti generation ta lava nga affecteka va fambile vana va vo va na the history ya ku what happened in the park. So there is still a little resistance, but we are making a breakthrough through the formation of the structures leti blah blah kaito me punching back sungava swo vula ku va pfa va holovela vaaki. Yeah, honestly sometimes loko no ku invite ka meeting yin'wanyana u nga va mu ku but
Awa 40 dots unga ufamba uyatshama kaya. But however, ni fanele ni actor professional ambi hoshiwa, ni fanele ni tsika lesi sivavavisaka meni langusa kuri how best can we work together for the benefit of biodiversity and community beneficiation and development within the sphere of the region of the park. Ayetsele ekhale ni khanita a Kruger National Park futhi swihle swinyanyisa hi loko se nsungula ku tirha ka nhlangano wa vahaxi swi ndle ku a ri heli lembe hi nga ta nkambirhi ka nharhu mune la ene na xiphiqo xa ku ku na xiharhi xin'wana a hi xi voni xiharhi lexi xa kala na loko i ya ka board leyi mi vekaka mi ku lavan'wana va nga vona yini hi lani xona mi xi kombi i yin'wana ya dyondzo leyi kumbexani tanihi park hi nga fanelangi ku mi fanelangi ku mi hela matimba ku tshama mi kha mi dyondzisa rixaka nkoka wa ku hlayisa mbangu lowu na ntumbuluko lowu na ku vona leswaku xiyimo lexi xi tshamisa sweswi hambi sweswi loko hi tshika yi tena vakokwani ndhawu letiwani va vilerisiwaku hi ku na tihunyi to tala ha ti tirhi ene loko va ti lava mpfumeli va huma na tona na swin'wana na swin'wana mi nga ku yini leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta nkoka wa ku hlayisa mbangu na ku va na ntirhisano exikarhi ka vaaki na wo ntanga lowu wa swiharhi wa Kruger National Park kusuka kwele Crocodile Bridge ku fika a Pafuri. Muhashi hi be na nkateko as Sun Parks wa ku va hi nikiwa ku va valanguseli va ntanga ene leswi swi nga seketeriwa hi matsalwa ebibeleni ya ku ri munhu u ta langusa a tlhela a cha mavito ya hinkwaswo leswi kumekaka entangeni. So hina always loko hi hlangana na vaakatiko lexi xi ringesaka xi khongotela ngopfu ku ri a hi hlayiseni mbangu wu ta hi hlayisa. Loko u langusa currently the climate change leyi nga kona, the impact yin'wanyana ku ri tindhawu tin'wanyana a ka hana va endle deforestation. Sweswiya moya wa ku tenga hi wu kuma eku humeni kambe eswihlahleni. So hi encourage un'wana munhu lonkulu munhu lontsongo ku ri a hi tekeni magoza ya ku hi dyondza hi ti dyondzisa hi dyondzisana lava nga koho ku mbangu wa hlayisiwa xa nkoka. Loko u langusa 2000 people plus lava va thoriweke la ndzeni ka park, loko a yi nga exist a ku ta ve na ku the benefit ya ku vanhu va kota ku hanya a yi nga ta ve yi ri kona. So hi yo mhaka hi khongotela ku ri vanhu a va duplicate leswi swi endlekaka la hi ku byala mirhi le handle va langusa. Loko u teka leswi u nga swi vula swa swihadyana hi encourage ngopfu a va tivi ku hi swihi swihadyana leswi faneleke swi hlayisiwa leswi hi xilungu ku na ti-rare species or endangered species, ku ri loko swo za swi hela so loyi a sukaka America a ri na xikongomelo xo ta vona so a nge he swi koti ku ta. Loko hi vulavula hi ku hi ka ti-sighting board hi nga kumi nchumu leswi swi lavekaka impela vavhaki va va ri vona lava va hi pfunaka ku recorda ku ri va vone yini in such a way ya ku va ta encourage van'wana ku fambela ka route leyi va nga yi vona. Mara lexi xi vulaka hi ku ri South Africa eka tourism yi kota ku contributa swo tala hi ku the big five ya hanya. Hi ri ka vaakatiko a hi yimeni ku sapota vanhu lava nga busy hi wildlife crime ya ku fana na ku poacher all this type of species leti mina na wena Mahashi tivaka ti nga endangered. Xitsongo xexiya xi nga koho a hi lweneni ku hi hlayisa hi ri hinkwerhu vatiko, xa mina xa wena. Ai na mitwele Butsoli wa ni ri ni mbutisa timhaka ta i twe vulavula hi timhaka ta tibasari ku kongoma kunene va ti kuma njhani loko va lava ku landzelerisa na ku vona ku endleka yini, kasi xa vumbirhi i ku a mi endli swa ti-internship program ke? Mahashi yi mani vulavula hi leyi ni nga yi vula ku yi advertisiwile ni sure ku ni ka website ya hina va yi ri kona. Mara tanihiloko ni vulile ku ri hi tirha na ti-park forum na people and parks, a va yi vaakatiko eka leadership leyi va nga yi chuza yi va pfuna ku hi accessa information yeleyo. Loko ku ri ku a wu kona kusuhana na vona u na right ya ku u nga hi fonela u kota ku kuma
market lava ku va ku sendela advert le mara it's open for all people lava nga le kusuhana na park ku va ta kota ku pfuneka hi basari leyi khale a yi nyikiwa ntsena ti-staff members leswi a swi vita ku empowera vatirhi mara loko hi kuma ti-inputs ta community hi se hi ku ve na breakthrough ya ku hi humesiwa yi yisiwa ka vanhu ya Butsoli khensile swinene nkarhi wun'we hlayiseka inkomo kensile mashi inkomo sweswo mingisa romukana lona FM lava hi bula na vona i Butsoli Themba va suka ka Kruger National Park ka timhaka leta ku va tirhisana na vaaki hi yo mhaka va ri ka ndzawulo leyi thyiweke people and conservation hey ya ku nga ri conversation kambe conservation ya ku hlayisiwa ka timhaka ta mbangu nongonoko Afrika Wa Vulavula u fikisa sweswo makumu kusuka ka Skukuza ta ku tisela un'wana mundzuku nongonoko lowuwani vhiki leri tako hi ta va hi kha ku tisela wona hi musumbunuku kusuka a studio swa hina a Giyani laha Ike a nge ni va ni ri debini kambe ke hi laha hi va ku hi ri kona ivi kusuka kwalano hi ku tisela nongonoko wolowo mi hlayiseka mi tiphina kan'we mi nge le magondweni mi teka xiboho xa ku yingisela ka movha yaleyo ya n'we ya manyunyu ha khensa swinene na n'we mi nga yingisela mi ri kaya mi kha mi kufumela xirhami lexi mi ra hi mi naveli na ku hela ka vhiki ku fikile hi yo mhaka na Ike a ri kwala Ike phela hi hlwerisiweke sweswi a hi ta va hi kha hi famba hi ya le veri le kwini a Junction mall hi ta kota ku vona ku ti-car guard letiya a hi vulavula na toho hi mpela ti hakela 50 rand na leswiya swa ku na muhlwerisa mfani mi nga vulanga mali leswi nge ti tani mi kule mi kha mi tlanga luveki ku na golf course laha ni vula la ka Skukuza ku ya tlanga yona famba mi ya tlanga galufu hambileswi n'we majita mi swi cincaka loko ku tlangiwa galufu a ni lava ku na swi tiva ku vongi i ta kota i munhu wa ximbilwambilwana a nga kota ku ha n'wi hlwerisa kambe leswi a luveke i nga vulavula hi swona eyi a swi hlupha ma a ni khale na swimbalo leswiya ngopfungopfu leswiya swa tindisa ta buruku a swi nga hlweli ku lan'wa a wu kuma va ha ku vitana kahle va ku Ike va ku bolichela kasi loko va ha ku bolichela lexi a xi le ku langweni a wa swi hambi wa khoma kumbe ya ra ai swi swa kona na hlayiseka ni mingiseri wa mina ni khensile Kiyabetswe ni khensile Dondani ni khensile Ncindani Eric Mavasa ni khensile Jolene Bekushe na Patrick Shai na Busisiwe Gala na Buti Hector na Buti Vusi hi khensile swinene ku va mi hi fambisini va na ku hela ka vhiki lokunene ni vula n'we na valonga kwala tlhelo ka n'we tata